Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri wa kabiri itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu muri 2024. Republika ya Demokrasi ya Kongo yatanguye urugendo rwo kuva mu bibazo by'umutekano muke imazemwo imyaka irenga 25. Mu Rwanda umushingamateka Eugene Barikana yatawe muri yompi n'urwego rw'ubugenzacyaha akekwa ko icaha co gutunga inkoho mu buryo butemewe n'amategeko. Aho mu Rwanda kandi urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu rwakomeje aho sentare yihweza ikirego catanzwe n'ubushikiriza manza inyuma yo kugigwa umwere n'urwego rwa mbere. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Marc Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Imbere y'ingoro y'inama nshingamateka muri Georgia mu mugwa mukuru Tbilisi hadutse imyerekano aho abashingamateka bari barangije kwemeza integuro y'itegeko ritegeka amashirahamwe ya societe civile n'ibigo by'itangazamakuru gutangaza imfashanyo bakura mu makungu. Bamwe mu bari muri iyo myerekano batawe muri yompi igihe bariko bagerageza kumena uruzitiro rw'ivyuma rwari rwashizwe aho ku ngoro. Amasanamu yarungikwa ikibiriraho yerekana aho bari mu myerekano bahanganye n'igipolisi hanze y'iyo ngoro. Abanegura iryo tegeko bavuga yuko ryatunganijwe hisunzwe irisa n'iryo ry'Uburusiya, bakabona yuko ryakozwe mu nzira yo kuburizamwo demokrasi kandi rigashobora no kunigira mu menshi icifuzo co kwinjira hamwe n'ibindi bihugu mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Leta yo ivuga yuko rikenewe mu nzira yo gukorera ku mugaragaro no gukingira ubudahangagwa bwa Georgia. Perezida Salome Zurabishvili yavuze yuko atazorishirako igikumu ariko umugambwe w'umushikiranganje wa mbere ufise intebe nyinshi mu nama nshingamateka ku buryo ushobora kumurusha inguvu. Mu gihe Republika ya Demokrasi ya Kongo imaze imyaka irenga 25 iri mu bibazo by'umutekano muke cane cane mu buseruko bw'ico gihugu, umuvugizi wa leta y'ico gihugu avuga yuko noneho batanguye urugendo rwo kubirangiza burundu. Patrick Muyaya asanzwe ari n'umushikiranganje wo kumenyesha makuru muri ico gihugu avuga yuko inzira bagiye gufata ari ya gisirikare gusa kuko ngo kubwiwe ibiganiro vy'imigenderanire canke diplomasi ataco yatanze. Ivyo yabivugiye mu kiganiro Dialogue entre Congolais, ikiganiro umuntu yogeranya no kiyago hagati y'abanyekongo gica kuri radio Okapi, radio ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu. Inkuru ya Prime Ndikumagenge ari Nairobi. Patrick Muyaya avuga yuko ibihugu byose ku isi byifuza yuko baja mu nzira y'amahoro n'ibiganiro nk'ivya Rwanda, ariko avuga yuko ivyo bihugu ataco bikora kuko u Rwanda ari rwo rufasha M23, ivyo ico gihugu camakiko kirahakana. Uwo muvugizi ati ariko habaho igihe ca diplomasi bisa n'ibyumvikana yuko kubwiwe ico gihe carangiye. Kanatsinda Muyaya abajejwe niba umugambi wo guhuza Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame ataco woshikako, yishura yuko atana kimwe mu gihe mu majambo yiwe ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo. Patrick Muyaya avuga yuko inzira ya gisirikare ubu ari yo bashize imbere, gusa akemera yuko iyo nzira idatanga inyishu ubwo nyene kandi ko izosaba ikiguzi c'abantu. Kundwi heze ingabo za SADC ziri mu butumwa muri Kongo zatangaje yuko zigiye gukora ibitero zifatanije n'iza leta, ibitero byo kurangiza M23 no kugarura amahoro n'umutekano.
mu kurindira ariko ingwano ikomeye yabaye mu ndwi iheze mbere nejo kuwa mbere mu majepfo ya Masisi ahegereye intara ya Kivu y'Epfo yatumye abanyagihugu benshi bahunga, bamwe berekeza muri Walikale mu burengero bwa Kivu ya ruguru, abandi Kalehe muri Kivu y'Epfo nkuko bivugwa n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Naho kunzira Patrick Muyaya avuga yuko bashize imbere mu kurangiza ikibazo c'iyo ntambara ntibuzoba bubaye bwa mbere iyo nzira ya gisirikare ikoreshwa. Abihweza ibintu n'ibindi bakabona yuko nubundi atari iyo nzira yonyine ishobora kurangiza urusobe rw'ibibazo byatumye mu buseruko bwa Kongo hashingwa imigwi yitwaje ibigwanisho irenga 100 nubwo uvugwa cyane muri no misi ari M23. Aho hakiyongera ko imigwi ituruka mu mahanga ishingiye ku butaka bwa Kongo. Mu Bufaransa hari igikorwa gikomeye cyo guhiga abantu bagize uruhara mu kwica abapolisi 2 no gukomeretsa abandi 3 bari batwaye umunyororo mu karere ka Normandie. Umushikiranganje w'ubutungane Eric Dupond-Moretti yavuze yuko imodokari 2 zaje zikiseka kuri iyo modoka y'igipolisi, mu nyuma abantu bafise inkoho bagatangura kurasa. Uwo munyororo yaciye ahunga kimwe nabo bateye, akaba yarajanywe mwibohero avanywe muri sentare kuburana. Perezida Macron yavuze yuko ivyo bintu byabaye arakumiro kandi ko hariko harakogwa ibishoboka vyose kugira ngo abatorokesheje uwo munyororo bashobore kuboneka. Abapolisi baharugwa mu majana bari muri ugo ruhigi. Bubaye ubwa mbere Ubufaransa bubura abapolisi bari ku murimo wabo kuva mu 1992. Dusubire mu karere k'ibiyaga binini. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwatangaje yuko rufunze umushingamateka wo mu mugambwe uri ku butegetsi rurega gutunga ibigwanisho bitemewe n'amategeko. Umuvugizi wa RIB yavuze yuko umushingamateka Eugene Barikana yapfunzwe inyuma yo kwegura ku mwanya wiwe mu nama nshingamateka. RIB ivuga yuko iriko irakora iperereza kugira ngo hamenyekane uko ivyo bigwanisho byageze mu maboko y'umutegetsi. Ni inkuru tubaza Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Mu itangazo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko Depite Eugene Barikana yatawe muri yombi ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatanu. Gusa inkuru y'ifungwa rye yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo ku mugoroba. Nta bisobanuro byinshi biratangwa ku buryo umunyacyubahiro yabonyemo izi ntwaro ndetse n'uburyo yarazitunze kandi zitazwi n'amategeko. Barikana ni umuyoboke ukomeye w'ishyaka FPR riri ku butegetsi, akaba ari n'umwe mu bari hagarariye mu nteko ishinga amategeko. Gusa ngo yatawe muri yombi nyuma yo kwegura kuri uyu mwanya. Nta bisobanuro byinshi biratangwa ku mubare ndetse n'ubwoko bw'intwaro zafatiwe kuri uyu mutegetsi. Cyakora hari amakuru avuga ko zarimo igisasu gitereshwa intoki cyo mu bwoko bwa grenade. Eugene Barikana ni umugabo uzwi cyane kuva aho FPR ifatiye ubutegetsi. Nta hantu bigaragara ko yabaye umusirikare, cyakora yabaye mu nzego zikomeye za politiki. Mbere yo kuba depite yabaye prefe wa Kibungo itarahindurirwa inyito. Yabaye umuyobozi ukomeye mu biro bya minisitiri w'intebe ndetse no muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ni umugabo wari ufite igitinyiro ndetse akaba yanagaragaraga nk'ufitiwe icyizere mu ishyaka rye. Ntibyoroshye kumenya ibigiye gukurikira, cyakora icyamenyekanye cyo ni uko yamaze gutakaza umwanya we mu nteko ishinga amategeko. Kugeza ubu nta ishyaka rye ryari ryatangaza kubiregwa umuyoboke waryo. Umwe mu baharanira demokrasi bakomeye mu gihugu ca Thailand yaguye mu ibohero inyuma y'iminsi 110 yaramaze yisonzesheje. Abajejwe ibohero rya Bangkok bakavuga yuko Netipon Sanesanskom yarasanzwe azwi ku gatazirano ka Bong yapfuye kubera umutima wahagaze. Uyu mugore w'imyaka 28 yari yakomeje kwiyamiriza ifungwa ryiwe ry'agateganyo mu gihe yari akirindiriye urubanza ku caha co gutyoza urwego rw'ubwami. Yavuga yuko bidakwiye ko hagira umuntu apfungwa azira gutanga ivyiyumviro vya politike. Yatanguye kugaragara nk'imboneza igihe c'imyerekano yo muri 2020 yari ifise intumbero yo gusaba ko ububasha bw'ubwami n'ubw'igisirikare bwogabanywa muri politike ya Thailand. Gahuza miryango tugeze ku isaha imwe uri minota 21 mu karere k'ibiyaga binini.
sentare isubiramwo muri New York muri leta zunze ubumwe za Amerika yanse ikirego ca Donald Trump yarondera gukugwa ko itegeko rimubuza gusubira kugira ico avuze kijanye no kunegura ivyabona canke abashashe mu rubanza rwiwe rufatiye ku gutanga igifukamunwa. Amaze gucibwa amande inshuro 10 zose kubera kurenga kuri iryo tegeko. Abamushigikiye bisa naho bamukoreye mu ngata kuva amaze kugabishwa yuko ashobora no gufungwa. Uyu munsi hari haramukiwe umukuru w'abashingamateka b'abarepublikane Mike Johnson muri sentare. Uwahoze ari umushingwamanza wa Trump Michael Cohen akaba yakomeje gutanga ibimenyetso bigaragaza isano hagati y'uwo yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika agira 45 n'umukinyi wa za filime zijanisha ku mibonano mpuzabitsina Stormy Daniels. Dusubire mu Rwanda, sentare isubiramwo yakomeje urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu, akaba ari urubanza rwashikirijwe n'ubushikirizamanza butashimye irekugwa rya Twagirayezu yarekuwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka amaze guhanagurwa ko ivyaha vya jenoside kurikiranwa ko. Twagirayezu yarungitswe mu Rwanda n'igihugu ca Denmark muri 2018 ngo akurikiranwe ku vyaha vya jenoside, we ahakana. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Urukiko rw'ubujurire uyu munsi rwumvise impaka hagati y'ubushinjacyaha Twagirayezu n'abunganizi be, cyane cyane zishingiye ku kumenya niba koko Twagirayezu yari mu Rwanda ku matariki ya 7, 8 n'9 z'ukwezi kwa 4 umwaka 1994. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Twagirayezu yari mu Rwanda kuri ayo matariki. Bwagiye bwifashisha imvugo z'abatangabuhamya batandukanye barimo abavuga butumwa bo mu itorero ry'Ababatista ari ryo Twagirayezu yabarizwagamo, ndetse n'abandi bakoranaga ku ishuri rikuru ry'Ababatista yigishagaho mu mujyi wa Gisenyi muri icyo gihe. Ubushinjacyaha bukavuga ko ubuhamya bw'abo batangabuhamya bugaragaza ko bari bamuzi neza kandi bamubonye, abandi bakanakorana ibikorwa by'ubwicanyi muri icyo gihe cya jenoside. Ngo ariko ubwo buhamya urukiko rukuru rwarabwirengagije bumugira umwere. Twagirayezu n'abamwunganira bo babwiye urukiko rw'ubujurire ko abo batangabuhamya b'ubushinjacyaha nta n'umwe ugaragaza itariki ya nyayo yaboneyeho Twagirayezu mu gihe cya jenoside. Mu kirego cy'ubushinjacyaha buvuga ko ku matariki ya 7, 8 n'9 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 1994 Twagirayezu Wenceslas yagiye mu bitero byiciwemo abatutsi byagabwe ahantu hatandukanye mu cyahoze ari komine Rwerere muri kaminuza ya Mudende, ahitwaga komine Rouge n'ahandi. We arabihakana akavuga ko kuri ayo matariki yari muri Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yari yagiye mu biruhuko bya Pasika akagaruka mu Rwanda ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 nijoro. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yagizwe umwere n'urugereko rw'urukiko rukuru rwateye utwatsi ibimenyetso byari byatanzwe n'ubushinjacyaha. Urubanza mu bujurire cyakomeje. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye umushikiranganje w'imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika ko uburyo bwo kurinda ibitero byo mu kirere ari yo ngorane nyamukuru Ukraine ifise, kandi umuji wayo ugira kabiri Kharkiv ukaba ukeneye byihuta misile bita izo mu bwoko bwa Patriot zigera kuri 2. Inyuma y'amasaha makeyi amaze kuvuga ivyo, inyubakwa y'amagorofa 10 iri hagati na hagati mu muji wa Kharkiv yarashweko n'Uburusiya. Bwana Blinken yahumurije Perezida Zelensky ko ibigwanisho biri mu nzira kandi ko hari n'ivyamaze gushika. Aho ni mu gihe ku rubuga abasirikare ba Ukraine bariko bagerageza kubuza abo Burusiya bajabutse urubibe gusatira uwo muji wa Kharkiv, aho ujejwe urwego rw'iperereza mu gisirikare yemeza yuko ibintu vyasubiye mu buryo. Imbere yo kuja mu runana tubabwire ko umugore w'umwongerezakazi yatabaye ihasagiwe ryari rigira riribwe n'ingona muri Mexico yashizwe ku rutonde rwa mbere rwa civilian gallantry rw'abantu bagenywe gushimigwa n'umwami Charles nk'abahizi kuko batatinyiriye ubuzima bwabo mu kurokora abandi. Uyu mugore w'imyaka 31 Georgia Lori yarakubise iyo ngona inshuro nyinshi mu maso igihe yatera ihasagiwe Melissa bariko baroga mu ibenga ryo hafi ya Puerto Escondido
muri 2021 umufasoni Rory iyo ngona yaramuriye ku gikonjo n'ihasa ryiwe rirakomereka mu nda ku kuguru no ku kirenge. Avuga yuko kumva iyo nkuru yo gushimirwa n'umwami atari yiteze byamwibagije ububabare bw'iyo ntambara n'ingona baciyemo. Abakundi b'urunana namwe n'umwanya wanyu. Kirere akomeje gukora uko ashoboye ngo azatsinde neza ariko aracyafite imbogamizi mu myigire ye. Hagati aho bombori rirakomeje kwa Pascal n'urunana. Aha hose sinakuna wagize ngo nagutinya. Ariko wigize ibikisha mukobwa. Oya none ngaho nkuri imbere ngaho no baturebesha. Ariko wigize mbambara aho ngaho. Niko Pascal. Ariko se mwababyeyi mwe kuko mwagiye mwibaha kuko. Twaje kumva ibibazo byanyu ngo tubonge. None mwabwe mutangiye no gutukana. Ubwo se umuntu arakora iki? Mama, mureke bigendera abasabana bo kunga rwose. Kunga Pascal na mukobwa jana. Nimo gutokora ifuko. Nimubuze mukobwa jana yareke gukomeza kunsebya ngo njya mu ndayi. Ko arambishira. Ese ubundi mukobwa jana ushingira bivuga ko umugabo wajya mu ndayi. Nijoro sinabibabwiye se. Nababwira igihe aherukira kwegura urugo. Ariko se ikimenyetso kimuhamya ko guca inyuma. Uhasanga afite ikindi kibazo gituma atarwegura. Suko se Pascal se wirirwa mu misira hinga afite ikihe kibazo. Mwarese kubica ku ruhande mukavuga ko aba yabihaze aho abo yiriwe mu ndayaze. Ariko narumwe ahisa bica nk'umurongo abifatira n'umwanzuro da. Ariko rero ku rundi ruhande mukobwa jana mwe mugira umwana murizo udakurwa urutozi. Na Pascal nawe ni mu mutekerezeho. Mugarukeho niko Pascal. Ndakumva. Kuki wowe udasa n'urugo rwawe nk'uko umugore wawe bivuga niba ari nta handi uba wavuye. Ababyeyi mwese koko ko ari uko yanga kubivuga mwagize ngo impamvu ntayizi. Impamvu se kubuza gusabana n'umugore wawe niye Pascal. Mwabantu mwese ko namwe mureba abana dufite uko bangana. Uyu mugore nkaba mubwira ngo tuboneze urubyara kanga nidukomeza kubyara abana nk'aba ngaba bakagera ku 10 ubu tuzabaha iki koko nabo dufite bagiye kudusaza. Mumbize ukuri. Ubushize nonse yatoni yaje kubabaza niba mwaraboneje urubyaro hanyuma mukamubwira ko mwavuye mu kwa muganga mwararuboneje. Nyine yari yariteje agashinge k'amezi 3. Arangije rero yameze arangiye yanga gusubirayo ngo bamutera kandi. Iyo ntasubiye yose muzi ukuntu birabishinge bihindura umuntu kimwe. Ngaho ni mumure. Singo. Ibyo se wabikuye he? Ntajya yihishira. Wabikuye? Ibyo se ntibisanzwe bivugwa. Ngiriya miti yo kuboneza urubyaro igira ingaruka ku bantu. Wabibwiwe nande? Ntago abagore bose bafata imiti yo kuboneza urubyaro bagiraho ingaruka. Kandi iyo zibaye usubira kwa muganga ugahabwa ubufasha cyangwa bakaguhindurira. Reka. Iriya miti niyo wanyica ntayo nzasubira kwiteza. None se ubwo bizagenda bite koko mukobwa sha? Ko umugabo bavuga ati sinzongera kubonana n'umugore ataraboneza urubyaro. Umugore nawe uti ntabwo nshobora kuboneza urubyaro bizagenda bite? Ariko kere kugira ngo unyumve nkoresha idebe cyangwa mvuze umwirongi. Hari cyambwiye se sinakumva mama. Izo hene ziyebe bano kuvuga ko utazumva. Ndazumva none se yagize uziha ubwatsi ko nyende kwiga. Inde suzibuha ko Obama yagiye kuvoma ataraza. Ubu nta wundi waha ubwatsi hene mutamagurukije imbere y'ikayi mama. Ese ubundi uri inyuguti ko arizo zihora mu bitabo. Wagiye wiga ugafata n'umwanya wo gukora indi mirimo. Ariko se mama ntabwo uzi ko ikizamini cya leta gikomera koko. Ndagira ngo njye mfate umwanya uhagije wo gusubiramo kugira ngo nzagire amanota ashimishije. Njye mfate umwanya uhagije wo gusubiramo kugira ngo nzagire amanota ahagije. Ariko uzi ko urata amanota ukagira ngo nta mafaranga. Ariko amafaranga azanwa n'amanota mama. Iyo umuntu yize agatsinda agashaka akazi yagira amahirwe akakabona se nahita atangira gukora amafaranga. Yewe niba arayo ndumva zaramira uwanze gupfa. Ibyo byuko ukora imirimo nk'uko usanzwe uyikora amanota y'uzazana y'ubonye n'ubundi ntayo waryaga. Nikigera itegura ibizamini mwandohorera nkajya mbyuka nkaza no kujya ku ishuri hakiri kare kugira nsobanurirane na bagenzi banjye. Musobanurirana ibiki ariko kere wavuze uti nkajya ngenda kare nkajya mu gakungu kugira ngo tubone uko twica imirimo. Nyamara nuko udashaka kunyumva mama umpaye umwanya uhagije wo kwiga byamfasha nkazatsinda neza. Uzatsinda uko ubonye ariko nkorera imirimo. Kiriya kiraro cy'ihene kirasa nabi ugomba kugisukura kandi ukibuka ko zigomba kurya. Aha hanze urabona uko hasi sinirirwa nkwibutsa kuhakubura.
ibintu ni byinshi mama ntabwo nabikora ngo njye kwiga mbone n'umwanya wo kuza gusubira mu masomo ndakora ibyo nshoboye ibinanira mbisiga abandi nabo babikora. ubwo abandi ushatse kuvuga ntibandekere niko iyo nkubwiye ntukubure ku irembo harasa nabi ukambwira ngo ntaho ukora urahasigira abandi bahakubure uba uvuga so cyangwa uba uvuga musaza wawe Obama. ngaho nyibwiriye ikibazo ufite ku miti yo kuboneza urubyaro ibindi tubyihorere. ngo bamubwiye ko iriya miti ngo iteze ingaruka ku buzima bw'umuntu none yahisemo kuyihagarika. urayihagarika se ngo bizagende gute mukobwa ja uyu wonsa si uwa gatanu none se kubona n'aba batanu kubabonera ibibatunga bitaborohera urumva nugira abo 10 na nsaguye bizaba bimeze bite? wahora n'icyo wa mubyeyi we ko ngiye kuziruka ku musozi ngatoragura amashashi. ubu rero Kazehe na Muzara bagiye ku ishuri umva byabaye ibindi bindi. wikicuza ko abana be baragiye kwiga Pasika kuko nabyo ni bimwe mu byo bafitiye uburenganzira. wahora n'iki nyine nta kundi nagira sinari kubabuza kandi Rufonse nawe ataranyoroheye ariko mukobwa jana nawe ambabarire rwose yemere tuboneze urubyaro. ariko kuki ukomeza kumuhata kwijombesha ibyo bishinge wirengagije ibibazo biteza nyuma yo kubyijombesha ngaho noneho Devota nahakane niba bidatera ibibazo. wibifata gutyo mukobwa sha kuko niba hari uwo byabayeho nk'umwe cyangwa babiri ntago bise bihinduka ihame. none se tuvuge ko hari abagira ibibazo n'abatabigira? abatabigira nibo benshi. erega byose biterwa n'umubiri w'umuntu kandi urabizi ko imibiri yacu itakira ibintu kimwe. Devo mu rugero nko ku nzoga abanza ariho yabyumva neza. niko se mukobwa sha birumvikana inzoga urayikunda ndetse cyane buriya kugira ngo usinde bisaba kunywa amacupa nk'angahe. njyewe ahubwo se wapfa kubona inzoga zinsindishije? mukobwa jana uyu mureba ni ikinyani zipfa kumufata uko nyine wadapfa gusinda kandi abandi basinda vuba. ni nako n'imiti yo kuboneza urubyaro umwe ashobora kuyifata ikamugiraho ingaruka undi yayifata ntigire ikimutwara kandi abenshi cyane nabi itagira ikitwara. hanyuma se abo bake babagirwaho ingaruka n'iyo miti bakaba abandi? abo nabo iyo bahuye n'ikibazo bihutira gusubira kwa muganga bakabahindurira. birashoboka ko umubiri wabo wananirwa n'uburyo runaka baguhindurira ubundi buryo bugashimana n'umubiri wawe cyane rwose. mukobwa jana nizere kuri kubyumva kuko nukomeza kwinangira nzafata umwanzuro. umwanzuro wese Pasika ni ukuri nzafata umwanzuro mute nigendera asigara arwana n'abana wenyine. none se igihe nzajya mpora mu ntambara nawe zishingiye ku kutumva ibintu kimwe. Pasika ndaza kugura agacupa ariko k'abanyamagambo aho nawe. utambeshye se ko kuraza kukagura umugore mwiza. uretse iby'agacupa byawe Pasika data mukobwa ja ibisobanuro nguhaye birakunyuze ku buryo uzasubira kwa muganga ukiteza urwo rushinge. akagati ko gashaka kunyigiraho ndigabura nka databuja ndabona ngiye kwasaho rwose izo dutekesha ijoro igisigaye nkazabyuka nkacyasa mu gitondo imbaraga zikiriho da. oya Kareme cyaso kirangize na hano ishoka y'abandi rwose nababwiye ko nyigarura. ni yandi ni yaruremeje kurinda ujya gushaka se ishoka iyo yose kandi kwa mukecuru ihari warwanaga niki? ese ubwo niyo naba ntagira isoni natinyuka nkatira ishoka amabukwe uretse no kumutira nta nubwo nakubeshya ngo ndakandagira ku mbuga ye nawe ndahamya ko atayima. ariko urumva ko rero atari byiza guturana na nyoko bukwe mudaterana igikoresho. ukwiriye rwose kuzashaka uko ubigenza ibibazo mufitanye bigakemuka. none se ubu nzagende mwikubita imbere mfukame ntinyagasane nyir'ijuru n'isi dore ngaya yombi ndayakomye. mwiriwe yemwe mwiriweho. mwiriwe ntabwo twaheje komeza. mwiriweho Kareme. mwiriweho nawe Honori. mwiriwe ko tugendereye bugorobye se. hari ifu nasize ku cyuma nzi ko ntaha Karemera kiri mu kazi nkayifata none ndahageze nsanga yafunze. yewe nabuze abakiriya ndafunga nditahira pe uzi kumara isaha nta muntu rwose uje gushesha byibuze n'ikiro kimwe. birumvikana akazi kaba kapfuye rwose. ubu se niba wari wansereye ntiwakwigora ukajya kuyima Kareme. umva umugabo wanjye mujye mubaza iby'akazi ari ku cyuma iyo yageze mu rugo batangira izindi nshingano mujye mumworohera. birumvikana ariko urumva ko agiyewe rwose bidatinda ni ukuyima agahita agaruka rwose Honori. ntabwo azaye uzayitwara ejo ari mu kazi. oya reka nawe kuraza undi ubusa kandi yashesheje Honori reka ngende nyimuhe ntabwo ntinda rwose ndahita ngaruka.
sawa mbese ubwo nyine undutishije reya. jovi uko bwije ntitubimenye we. mva amatara yagushuka bwakwira aho wibwira ko hakiri ku manywa pe. uko butangiye guhumana we kandi wari utangiye kuvuga ngo kiriya kibazo cya kane tugikosore. ni ukuri numvaga twagikosora uko nari ntangiye no kuryoherwa. nta kibazo n'ejo tuzongera tujye kwigira muri gurupe nabonye ariho umuntu amenyera ibintu byinshi. erega kere muri gurupe haba harimo abantu benshi kandi bazi ibintu bitandukanye. ikibazo ni uko tujya muri gurupe tugatwarwa bukatwiriraho ntitubimenye. sha tuzajya ducunga ku isaha uretse ko ari n'ubwoba bw'ubusa ntacyo twaba. twakibasha ubusa yagize ikindi kinyonzi kiza kutwibwirishwaho ubusa ngo kirashaka ko dukundana. aha ubu wa undi ntiyabwiye bagenzi be ko papa watoroshye hari uwakongera kubitekereza. ntiwabimenya sha abantu ni babi hari n'uwabona dusigaye dutaha bitinze akazategura umugambi wo kudukanga kugira ngo adutere ubwoba. sha ntabwo cyakoze byoroshye nyine ariko tugomba kwiga uko byamera kose. kwiga cyane ho ni nk'itegeko kuko utize zeru wayirya da. cyane cyangwa sha papa wazajya aza gutware nanjye mbonereho kumwaka uti ntafite moto. iriya se ko ikora uyu munsi ejo igapfa wumva ari moto wakwizera koko. se moto ntihari. ntabwo tuzi sha. we uriya si mimi uturutse hirya rira. niwe sha ahubwo se yabaye iki. mimi kurira wabaye iki we. ngeze mu rugo nkubitana n'inkuru mbisha. habaye iki se. hana yanjye byagenze bite se mimi habaye iki mwapfushije umuntu. niya nkoko yanjye nagabanye mu itsinda sha imbwa zayiriye. ihangane sha mimi nese zayiririye he. ni ikimbwa cy'ikinyagasozi cyayisanze mu rugo kirayirya kandi cyambabaje cyane nuko yari itangiye gutera. yo wahombye cyane ariko ihangane mimi ni ukuri pe ihangane. ubu se ko nari naragize amahirwe mu itsinda tukizigama nkigurira inkoko ubu ngubu nzongera gukura hehe indi koko kere kuko nzabigenza gute. none se ubu tuvuge ko utanyumva noyi. niba nkumvaze unyitabe. urahamagara umbaza iki se ubundi. umugabo wawe nabura nkubaza iki. nturi umugabo wanjye. ndi uwandeze. uri uwo wagiye guha amafu ku manywa none ijoro rikaba riguye ukimuha amafu. ariko sonori ubwo wabaye ute koko. ubwo wafushye ufuhira na mwarimu reya koko. nanjye binyobere heya se kari mushiki wawe mwonsi ibere rimwe aha namufuhira gute buriya. ntabwo mvuze ko ari mushiki wanjye pe ntumbeshyire ariko nanone ntacyo dupanga rwose kirenze kuba nari ngiye kumuha ifu ye. ifu se wayimuha amasaha angahera singira ngo yariseye kwari ukugenda ukamuhereza gusa. oya namubeshyaga ntabwo nari nayiseye. nyiseye aka kanya tuhageze. ubwo se ntumbeshye gatora iyo uvuga ngo wabanje kujya mu isantere kugura ibigori urangije ubona kuza urabisya ariko n'uwagiye mu isantere kugura ibigori rwose yabizanye arabisya aranataha. ngira ngo ahubwo mwebwe mwagiye mujya mu murima kubisarura murabyinika biruma murabihungura yewe murabigosora mubona kujya kubisya. gusa ayo magambo yose niwe uyavuze unori. ho yarivuze. cyo kora ukwiye kwihana icyaha kuko rwose urafuhuga kabye. ubu se koko kuriya mwarimu kazi kwaje inahangaha vuba nta naho nari nsanzwe nziranye nawe ubwo twaba twarahujwe n'iki koko ku buryo twatangiye kujya no muri izo gahunda. umwana se ufite nyina yamuburana ikira ko adahwanye nanjye utibuka n'isura ye. none se mama akaba ari waneretereya. atamugutetera se yambwiye ngo iki. ibyo uvugana na mama se byose kuko ubu ngubu nabimenya unori. niba utabimenya rero ngenda abizi yambwiye ko wibeshye utagombaga gushaka umukozi wo mu rugo. none se ukavuga ko nagombaga gushaka rero. heya nyine n'umwarimu kazi ukorera amafaranga ku kwezi utari kujya kwa honorine karya rugo wo kwa Shyaka. nyamara nuko nkubwira ntikemura ikibazo ufitanye na mama ukanga kunyumva ariko rwose mu by'ukuri ibibazo mufitanye tuma nanjye rwose utambanira neza kandi njye rwose nzira ubusa. hanyuma se niba ntacyo mupanga kuki yagusubije ukemera kareme kandi abandi bahakanira ngo akazi karangiye bazagaruke ejo. karemera ntiyorohewe azakora iki ngo amakimbirane ya nyirabazungu na honorine akemuke naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official
maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi, naho butaha. barakoze abo mu runana namwe bwe mwahisemo BBC gahuza miryango naho butaha.